Hayırlı iş, utkir ve tapkır, yumurga boy hem yumur seyişi, tamaşaşı janatarlar. Hürmetli dostlar, bugün barımızda rayon medeniyet üzerine KVN belgesinin yımmaklı oluşu Gala Festival'ga jinaldı. Esingizga tushirib o'tam, Bambarbiyak Yurgudu deb isimlangan KVN belgisi 25 yanvarda start olib, barlığı 4 zona etabında 14 komanda çıkış yasadı. O'tgan yıllardan ayırmalı olarak bu yıllık KVN belgesini boshqaroq formatda o'tkazgan bo'ldi. Bizning belgemizin jinguvchilarini belgilamışagina her komandanın en qiziqli chiqishlarini saylab olib, sizning e'tiboringizga festival formatında taqdim etamiz. Şu hisobdan bugün en yaxshilari bilan qavat jinaldi. Aydagiz, ularga qavat martaba o'ngishlar tilab, olqishlab olaylik. Hayırlı biz qadrli dostlar, yaratgan Boltaş tamaşaçısı. Ovullarda yoshlar qolgan sababli bugungi KVN komandasining yoshlarini shusha zaldan ziyarga bo'ldim. Kimlar endi u baxtli kishilar deb o'ylaysiz? Oltinchi rad, 5-o'rin. Beşinchilar 6-o'rin. Tualetning ikkinchi kabinasida o'tirishi qiziq. Ay, bu bitimde mi? Garderobda kiyim olib turishi qiz. Ha, bu qag'alda tutib turishi, hadi tur. Bu men bo'lam bitimda. Qizg'on tabaq KVN komandasi o'zining chiqishini boshlab yuboradi. Bizning birinchi miniatyura 1-aprel kuni bir-birimizdan nechik kulganini qarab ketasiz. Shunday ko'ngilli o'ynaylar. Вообще. Qaralar. Ruxsat. Seni bana bunda jum bor ekan men. Qo'ya. 1-aprel likamo ne ber. Erani senin burning qanday? Qo'ya. Mine. Hozir total operatsiyasi. Assistent skalpel. Mamak. Oğlum, ida bir tomchi su qolmagan. Bir ikki shillar suv olib kir ali. Ha? Babay, Nur babay. Manda mendan boshqa bir nega demagiz. Yo'q, demaymiz. Kesib bitirmagan. Peki.
Mamıklar. Spir. Ornun cennette bulsun. Bizning kelasi miniatyura avul oilasida bo'lgan hal. Ronil, әтisi, білесіңме? Біздің бекмон тонабыз көтуден қайтмады. So'ng bizning Nurdonaga 25 yosh bitindi, institut bitirgan. Yursin rahatlari, bayda ketdi. Avul temasına kirib ketgach, tag'in bir halni qarab ketigiz, kolxoz fermasida bo'lgan hal. Silsavit min hazır avtoritet. Benim doktorlar, ne o senin koltuk astında? Siznikinde bilmeyim nersedir, nominikinde jön. Нам все равно, не боится мы председателя. Нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас. 2016 yıl kino yılı deb e'lon etildi. Biz bu programmani hazırlaganda Sovet kino filmlarına müracaat etdik. Ham olardagi miflarni jiybirirga bo'ldi. Birinchi mif. 5 metr yiroqlikdan kishining og'zini qiyar irg'itib to'ra keltirib bo'ladimi? Assistent jiybirildi, qiyar og'izga laqmadi. Og'izga laqmasa-da fingal chiqaradi. Ikkinchi mif. Agar kishi bir krushka samagon ichsa, burni qizarami? Assistent Belki gerekmez. Nada, Fetya, nada. burun qizarmadi, mif jiybirildi. Zakuska. Assistent Üçüncü mif. Agarda kishining qo'lini so'g'ib sindirsang, o short babeli deb isqirama. Ay, Short babili. Mif jiybirildi. Qaranglar yigitlar. Şuşu kıvayın deb, bir endi shaxsiy turmushga vaqt qolmadi endi. Yo'q, butunlay qolmadi. Muncha kirga vaqt yo'q, banda jo'namiz. Hayvonlar qoralmagan, tovuqlar o'shatilmagan ko'kka solmaylar. Necha yil so'radi ne bo'ldi? Bitişik. Жалко. Qara Laza. Mana sen so'nggi topqir shin mujiklarsiz mashni aytirib qo'ysan o'shding. Kisha. Bug'oy. Kishaga seminim iste. Amina qizlar bilan. Kızdan baba. Kızdan baba, Oradoğan alı girdi. Qo'y shog'inda tiqqin qor o'rmonda da ellar indi mojaralı hallar kelib chiqa. Qora g'azali, naq kinodagi kibik.
Bu ne karşı? Bu karşının yanında Ivo Mebel fabrikasında uğradı. Kızıl kolpa, hangisini oxayım? Haydi, olsa, sen beni şkartta bitir alasın mı? Men, svetofordan algan galiba oxayım. Yağmur kalınmışından su içen, şuşmada masa zavutlarında su içinden. Haydi, olsa? Yok, oxamayım. Buraya, koya gittin, oxamayım ya. Yok, oxamayım. Каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Приносит вам, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Урман, şuşundan da tыныç jir bulmaz, şuşunda koğan. Так. Мен қазір сиңа протокол түзеймін. Нәрсеге? Самогон қуған үшін. Кім самогон қуғанарымды? Соң әнәбей, аппаратың бар? Аппаратым бар дейді. Не қалайса, кіші-кішілеріндікті протокол түзеймін. Әлі сен біразы күшілердің де міне? Жоқ, күшілемедім. Аппаратым бар еді. Мин булмас дисең урманда, иксез кырыйсыз урман бит ул. Сәлемез, хөрмәтле тамашачылар. Без Россия президентының концертларга кылынырга йөргән яратканын беләбез. Ул яшертен рәвештә дискотекаларга да йөргән. Карап үтигәләр. Sizning qarşınızda Shuvan.ru komandasi. Shuvan Oğuz yerligi. İdi. Лучшая шутка пока. Qarab buldular. Киркоров. Нәрсе, жиылдыңызмы? Мені бүгін концерт. Концерт? Ерістен алмай сен алып барушы, әйткен едім мен, ұнаттың ма не? Бүгін концерт болмай, бүгін татарша сәлемке бейт. Салянка? Не? Кілер боласың анда? Мен болам анда. Хәмдүне неше ел неше ай, танымадым. Валига барам әлі. Бар, қара. Güzel razı нәрсе? Түркияға барып қызынып қайттың ма әлі? Танымадым. Салауат. Сенің yanınдағы гитарист, ол сенің подтанцовка. Енді көп мүшін біле бей бересің. Үйренірге уақыт аңладың ма? Яра. Мен бір күні Таиландта ялайтып қайттым. Қара мен яндан шегереттілер. Қара.
What do you do? Я. Рустам абай. Рустам абай сен шуашшаңысың мо? Шпандай квен. Наш звездный час. Киттек. Олиге барамеле. Если хочешь иди. Олиге барамеле. Если хочешь иди. Олиге барамеле. Если хочешь иди. Иди. Олиге барамеле. Бар. Git. Meni bugun konser. Ketdim, sen qol. Бар. Tol beshikda ustimdan ezilmay yuribdi. Oy. Qo'ydingiz meni tashqarisiga kelganim. Ketam. Qo'ydingiz. Yaxshi, yuz, motor жүрмісің? Алда Шубан ауылының музыкалкасы. А сейчас рекламная пауза. Хәзер нәрсәдер була. Җайлап, тише күрме? Бомбаңа салып уңшамдан аңа. Нәрсә бу сандыкта? Әйдә бүлешәбез. Сен дөресте беләсең соң. Минем бер кашанда кешеләрне алдалаганым юк. Әйдә белеп карыйм айса. Әйдәле. Бу бит минем гардероб. Монсы сиңа. Монсы хайвакыт сиңа. Монсы гел сиңа. Ник сұрамыш аласың? Хотя, мен мындай фасон кимеймін. Балаларға ең яхшы киімді бары тек Шубан кибетләрендә. Наши фабричные девушки подберут каждому по цвету и по вкусу. Hürmetli Baltaş halkı, siz sizler soңғы айларда Элвин Гриннің біздің яқларға концерт білән қайтқан. Biz бұның сіріне түсірдік, ол курортта ял итеге кеткен болған екен. Енді қазір ол курорттан қайтты, әйдек заңы сәхнеге шақырайық әлі. Yarışlar kinolar düşürerler. Şimdi bu yılda Dağıstan'da kino yılı bilirler. Çoktaşlar girer köylü varlık sağlık müziği. Bir parmağında kırılan yürü bizlerle geldi. Çoktaşlar girer köylü varlık sağlık müziği. Bir parmağında kırılan yürü bizlerle geldi. Kimsin? Әллә кармадың сине. Бакташ халкының акчасын эшләгәнгә уйнгыры битми. Эшләдең соң син. Отпускыга барып кайткан димәле. Тазарып киткәнме ахы? Сине сосна диетологына алып барырга кирәк. Әйдә алып бара. Диетологы бик эффективно эшли. Baktaşlar kılıp çölü, varlık sağlık müziği. İkramında kuralan yık yeri bizlerle gitti. İkramında kuralan yık yeri bizlerle gitti. Sizning qarshingizda Шубан КВН komandasi chiqish yasadi. Шубан авылы җирлегеннән Шубан.ру командасы. Зур рәхмәт.
Hazır sahnamızı Baltaş şaka yerlerinden Tamada komandasına veririz. Rahmet ederiz. Koynar alkışlar. Tovuş, renkle bastık. Renk. Komanda, nega siz gil qilanoda anlatırız әлі меңа? Nega kakir bastınız? Kıblağa qarab, biz bir çok Müslümanlar, Tatarlar. Tatarlar, Baltaş'ta kıyıla tıgepti. Kalanmağız әлі, тұрғынағасыз әлі. Hürmetli dostlar, hatta siz меңа нендей dostlar? Baltaşlar hem Baltaşçılar. Sizin karşınızda Baltaş'tan Tamada komandası öz çıkışını ko'rsatadi. Hozir biz sizga ko'rsatamiz, biz nendey uyushgan komanda. Reis. Repetisiya sonra qala bersang shulay bo'ladi. Hurmatli do'stlar, biz boshlaymiz. Hürmetli dostlar, kelgan qonaqlar. Ko'z oldingizga keltiramiz. Leonardo DiCaprio Müslüman bo'lgan bo'lsa, Titanic kinosi tortashcha urushda nechadirek tushirilgan bo'lar edi. Birgalab qaraymiz. Baltaş, irde, quyosh. Nindi motor irde, nindi motor quyosh sepsen kerdingiz, nindi motor plyaj. Sayyaranna sağ. Shahar qizi Baltaşga qo'ygan. Bedemizin oğluğa qayta yürüme. Anladın mı? Итак, komanda. Qaysiz mening yaratgan Jackie Chan kasetini o'rladi? Men tugul. Hozir tekshiram. Yarar. O'rnina qo'y. Qo'ysiz mening 50 оттенков серого kitobini oldi. Men onu aldım. Kişi gibi balırsın. Kitale var. O'zingga qoldi. Komanda, siz qomon narsa ko'rsatdingizmi? Bir normalniy nomer ko'rsata olasizmi siz yo'qmi? Hozir bo'lar. Hürmetli dostlar, Baltaş'ta Tatifonu balıkla tugul, İzmir balıkla basalar. Mene nişik. Akşam aldık, koşalım. Gittiler vay, ayda duramiz. Yurdali.
Eydi, üçkü xatı son biz tuturabız. 1, 2, 3. Ник тұрмайсың? Әне, аққан тұрсын. Менің де тұрасы келмей. İptal Tuk 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 tuk. Kara balay. Başta elektronlu şiratlarla fikirlendirdiler. Hazır yotup şirat alırına gerek. Kızı. Siz 79'lışı mı? Aha. Takdam 80'lışı. Kara balay yotup şirat alırları. Bir rek de rahat iken. Eydi, kalmaz turabsın. Sen ne şartına bakıydın o? Ey kompüter deli! Итак, команда. Білгеніңізше, залда сіздің де жетекшіңіз бар, һәм біздің де жетекшіміз бар. Шулай болғаш, әзгене фото отчет ясарга керек еме. Иртә белән сез файда булдыгыз дигәч, без бит инде фото сурәткә төшәргә кирәк. Шуңа мин предлагаю Масликов Раил Александрович белән селфига төшәргә. Раил, қаралы, Раилнең қолы қысқа болу сәбәпле ул селфи таяк алып килгән. Ранну, мин сизәм синең организмыңда А хәрефе күп. Нигә алай дисең? Җитте. Тезелеп басыгыз тиз генә. Итак, команда. Һәм безнең кунакларыбыз сезнең каршыгызда Балташтан Тамада командасы үз чыгышын күрсәтте. Altay şəhər birliyindən Tamada komandası. Festivalimiz qızğandan qıza bara, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli janatarlar, indi biz devam etəbiz. Səhnəmiz turuna çağırırız Normal şirliyindən Normalnaya komandası. Hayırlı kеш Baltaşlılar. Bilgenimizce... Bulda yigitler kötü pişirəsiz. Normallar. Bilgenimizce toy ötkәрү hozirgi vaqtda modaga kirib ketdi. Kafkaskaya plenница kinoсын qaragaч, bizning normal yigitimiz kelin uylarga uylagan. Bu voqea narsa bilan tamomlanib, qarab o'tik. Sizning qoshida Normalnaya komanda. Tak, stop yigitlar, stop! Жетті! Ruslan dostumuz kelin urlarga boşuna qo'shdi. Tak, birar puan qilmish olmaydi. Tak. Uyg'oning, shaqlayinglar. Belki teknik şaşırmaz. To'xta yigitlar, lombat. Shuncha palasqa turamiz-da. Bugundan sening aqlingga solamiz-da, ovga o'tamiz. Точно, ловит шой. Ловит. Yigitlar, kelin qo'shaq bakın. Degan narsa bu haykim. Eski turjoni qildi bu qo'y. Qo'yan kelib ekan onda. Hey, brat. Oşamaysan, elle qo'shlarga borib o'tkazsizlar. Şolay. Qarangizlar yigitlar. Kelinning ko'rganingiz bormi so'ng? To'xta, oshma. Ha, WhatsApp degan narsadan chiqsin jiyaram degani. No, давай. Qayerda? Qo'lda ishingni. Hop! Hayda. Tamam mı? Hop! Ora. Oldu. Estağfurullah. Bismillah. Meskin Ruslan. İşi qolgan kunga ko'zim shaqlanib turibdi. Qo'yonda qonuni. Bunday xotin olar uchun ko'p ishlar kerak a? Meskin Ruslan. Bu palasqa narsa gibi bu. Bunda qopshiq kerak. Oshlama qopshig'imi. Ko'rsat. Va, qopshiq yigitlar, mana shunga turamiz va qaytamiz. Mana. Saymiyor qopshiqqa. Какой qopshiq? Bu benim telefon ekranasıymış. Meskin.
Miskin Ruslan'ım burada. Так. Ага. Bizga Ingilga shu qadar kerak. Qo'ysin deb, qo'ysin. Evakuator Ingilga qo'ysin dedi. Ol qo'yamiz. Saymaymiz sen evakuator nima? Bunga bir fura kerak, fura. Miskin. Nersagini oshatir ekan ulan ha? To'xtaladik. Furash oshiylik ol, furash Oshay. Главный Ruslanimizni oshamasin endi. Ha, brat. To'xta, telefon chaldir yigitlar, oshma. Kim? Ruslan. Brat, aytdi bir so'z yana. İyi brat. Yoluyuz, anlayız ya. Sabahleyin brat. Ne oldu? Xotin bo'rgani, ko'zlar motlup chiqyapti be. Kurchara. Narsa desang? Joshi. Narsa? Ha, kelini fotosini chiqarib. Hayda. Qo'y. Tag'in. Aligini chiqarishni bildi. Hayda. Tag'in. Bu kelin bu. Mana olsa kelin, bu. Bu palasqa bu qo'lyanliqqa siyabit bu, yigitlar. Globli yigitlar, buni sindirmishini bu. Shoylab qo'ying. Ya baba kisaga tegadi, ketdik, joy qolmadi shunga. Nurma avul jirliginden normalne komandasını başlasa almışlar. Normalne komandasına Şiraflarga sözü Şefiya avul jirliginden SSSR komandasına veririz. Rahim etiniz. Sahne sizdeki. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует команда «Союз самых смешных ребят». Совсем недавно исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Гайдая. Поэтому решили снять небольшой видеоролик по мотивам его легендарной комедии. Внимание на экран! Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Юли, а Фатима штопает носки. 3 жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Автор и носит друзьям доход. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год. Днем и ночью круглый год.
откровенно очень рад. Лишь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью, круглый год. Днем и ночью, круглый год. А вот люди между собою говорят, за такой вот хитроумный аппарат просидеть пусть может без забот за решеткой круглый год. За решеткой, круглый год. Я бы хотел геймбайн, как в сериале «Физрук». А я хочу бриллиантовую руку, как в кинофильме «Бриллиантовая рука». А я хочу быть укротительной за тигра, как в фильме «Полосатый рейс». Ага, размечтались. К сожалению, в нашей жизни не все как в кино. Но мы сами являемся операторами, режиссерами, актерами своего кино под названием «Жизнь». И мы хотим вам пожелать, чтобы у вас все было как в кино. Ничего на свете лучше нету, высыпать сегодня в заре там. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Подойдут оценки нам любые, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. С вами была команда КВН «Союз самых смешных ребят». Может и не смешных, но самых это точно. Союз самых смешных ребят командасы болды. Зур рахмат. Шираттағы команданы сахнеге шақырамыз. Күршімара ауыл жерлігінен Дәрт командасы. Рахим етіңіз. Әзірлі достар, дәртлері ташып тұрған ауыл қызлар һәм егетләре Дәрт командасы сезне қаршығызда. Дәрте барның өмете бар деген мақсатта біз бүгін яқты киләчәккә атлыйбыз. Бүгін біздің мақсат җиңү түгел, ә? Ну, егетләр, қызлар, киттекме? Ауыл инде ул. Үз исе, үз төсе, үз мәзәге дигәндәй. Ләкин бүген сүз ул турыда түгел. Бүген сүз кино турында. 90 елларга кадәр безнең авылда да кинолар күрсәтелә иде. Авылыбызның бик мактаулы киномеханиге Хафиз абый бик күңелле кеше иде. Бер көнне ул афиш язып ятканда клубка район мәдәният бүлеге мөдире Радик Тихонович килеп керде. İstanbul'suz, Hafiz abi, nişik kıllar? İşler var ama, nişik kıllar? Allah'a şükür. Kulaklarda bir işte bir metikiniz. Meyttem kıllar nişik, kişiler kinaga yürüyme. Kişiler bir yürümey hazır. Bizning
Afişalarında bit eybet edip yazıp koyamlar. Halı bitirmeyin. Ziyarda koyan yazsınsın, nice yapışarsın. Afişaları yağıl ditkemler. Neyse gittirip telefondan çaldırattalar. Su edip yazamda koyam. Böyle kursat da özünden. Buna gidelim de tekniş. Buna resimine kadar yazıp kursattım. Sinemayı yaravat ama. Baba! Birincisi avtomobile. Belki birincisi avtomobiledir. Allah işini bulmayın hapizar. Ay, teknopolay. Buna mısın nerede? Bilmem. Bu, dürüst aytası, balçaya bilmeyin ne? Mısır точно, mısır indi kinası. Mısır, tekniş ayet, başti India kinası indi. Jimny Vishnu. İyi. No anlam indi buna mısın? Bilirsiniz mi gel? Lenin kuşuyoruz üstünden ışık var ha. Ay, kilep deftere yazdım indi. Buna mısın? Proletari na Denizden kukuşki. O, buna mısın? Hep taştığı şimdi yaratkan kinam indi mi? Küçük jırlı bir il ondan koşa. Bu Babik İşovçinka. Şapik. Hafız abi, bulay şineşten kumuşu bulmayı. Eşittiysin? Trendisin adım. Ağamsın müttelak adına kurset. Pilam hadi ram pilam. Kadirli dostlar, İnci kinasın avul halkı birekte kütüp alaydı. Hazır, mаңашы көрмәгән яңа film. Пыжмара кино студиясы Bollywood Films белән берлектә тәкъдим итә. Ирония судьбы или с легким гангом. Siz kim yaşıyorsunuz bunda? Ben bunda yaşayayım. Bombay şaharı, Metkun şaharı, Orta uğramı, 3. yurt, 13. kvartira. Siz özünüzü Bombay'da deyip oluyorsunuz mu? Siz bana deyip oluyorsunuz. Hazır benim yerim koydu. Vay korkattınız. Sen kim? İp polisi. Şitak dedi. Tut o zaman. Bu oğlangan biriydi. Hazır sen işine. Bittin de ula. To'xtag'iz, nechisiz siz? Siz bir to'g'anlar. Yarar men sizdan ikkingiz bilan da yasharman. Siz meni jilbazak deb o'yladingizmi alla? Yarayın. Kadirli dostlar, bugungi chiqishimizning tub maqsadi yetkazishimiz kerak. Ortig'izda bizning kabi kishilar turar ekan, siz hech cheksiz ishonchli odamlar bilan olg'a bora olasiz. Eng muhimi ortga burilib qaramoqsiz. Bugün parlamentta olgan şeyde yaşlarını maqsadlarga yılmayın Ramazan yaşlar umurdalar kutlu patriotlik olasın ora yaşarsın göreyen bugün kızı koyun biz bulduramız diyen yaşlarga yaşarsın avullar olga baksın ola bu biz dert komandası. Pıжмара ауыл жерлерінен дәрт командасы. Зор рахмат сізге. Біз сөйлес қызғаннан қыза барармыз достар. Шираттағы командаға сәтінені береміз. Ол да болса Смайыл ауыл жерлерінен Смайыл командасы. Рахим етіңіз.
İptaşlar göz aldığınızda getiririz. Bu oyundan sonra bizden İldar özünün doğan avlı İsmail'e kayda. İhtibar bilen qarab o'ti gele. İldar, nişi günahda varsa İldar zapısmayın de. Все нормально. Kim etmişli 4 komanda arasında birinci orun. Ну, taşlayayım. Şiun neme? Yo, kıvayınla taşlayayım. İlanırga oyladım hadi. Min hadi nişava yigit, akşam bar, kvartiram bar idi. Mine seni Aliye'ye ilenemeli. Bilesin mi? Duymada önlüp duralar mine aytam. Oy, o men ko'kraklarime qaradı. Sağ, şundan shunday Ildar betinde o xotin qizlar ko'rdiysa ularning ko'kraklarini qaray boshladi. So'ng bitmeni o'ynab, bir ko'zim bilan qaradim. Ey, bar, yashash o'zining rejimi bilan. Biz kim aytmishli boshlaymiz. KVN'mi? Yo, KVN tugul. Oyni boshlaymiz, shortma bering. Oy, hozir rejiklar, chempionat. Привет, патруль! Sizingindingiz. Kimlarga? İsmaillarga. Durusini aytdim. Boshda tegiz bordik. Nima voleybolda. KVN'da. İyi, KVN'da 5 şansı. Mana bugun Raira Aminovich aytdi, menga yangi show olib borashaksın deb. Nindi show? Nindidir yulduzlar bilan shunda. Nindidir degani mening o. Bek yaxshi bu. So'ng Ildar, sen KVN tashisanmi? Taqdimlar bek ko'p bek. Mana bir kunni Radik Tixonovich taqdim yasadi. Men ketgach, mening o'rnimga qolarsan deb. So'ng KVNni kimga qoldirimsan men? Shabat tabiy berganlarga KVNni qoldirib bo'lmay bitdi endi. Shulay bo'lg'ach, Ismail olga! İsmail Oğuz yerliginden Smile komandası oldu sizin karşınızda. Şiratdagi komandani sahnaga chaqirasimiz kelar. Qo'mir Oğuz yerliginden Akamat komandasi. So'z sizga rahim etamiz. Tamada. Afu Baltaş'tan, Baltaş shahar yerliginden Tamada komandasi yanadan sahnamiz turida olqishlar. Bukla Buti studiyasi taqdim etadi. Bosh rollarda Nafqat Nig'matullin, Oydar G'alimov, Xaniya Farxiy ham Ishak. Bukla Buti studiyasi taqdim etadi.
Ağladı Cavit Hasan'a Bu sensiz jarlarım Görmeksiz sana Hazırmız Cavit'ten Akşam olamaz Rahatlanıp bir Yaşayıp başlayalım Yaşayıp başlayalım Yaşayıp başlayalım Bizim günümüz Gün sayın rahatta yaşayabiliriz Cavit'nin okşası Diğez bulabiliriz Hep birge katışta Beyram edemiz Ulen canın Dağın eşüler Birge jipekleşip Faytıp gidiler Merhaba, meni aylanganing, men birinchi. Ayting, qoda. Men desam. Inal balas, manda hodası. Inal balas, manda hodası. Oilam ortada. Hay. Hay. Faydaları öldürmüşke faydaları susulup yatamalı susulup yatamalı Şuşu ısbir dizleri başını yuvaltamalı Ulan qodadı, qaniga gadi? Doktor bina okul qodadı Qadiyene hatta yıladı Zaptırdı okul çıkmadı Жылама qaniga, жылама. Hürmetli dostlar, biz uzoq o'yladik da bu nomerimizni nechikdir qiziq etib bitirga kerak edi. Ammo lekin Boltoshda tilasaning dijirlarga yoramaydi. Shunga da endi biz original dijirlarga bo'ldik. Rahim etib tushunganmiz. Медведи, крутится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Крутится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Крутится быстрее земля. Boltosh shahar jillaridan komandasi. Rahmat. Endi Shiratdagi komandada sahnamiz turine chaqiramiz. Qo'nir Avul yerligidan Akamat komandasi. Rahmat egiz. Sahna sizniki. Gittik bırak. Рушашона штуте! Танцуй, Нурка! Вы для
Ярар, қудырға келдік. Ну неге тұзға язмаған жырлар жырлайсыз сіз? Дик, яшын жырлай бет. Сен сұрқадан кесуізді сөйлесің, сен нәрсе ашылып тұрасың. Ну, мошенник ябаға тұрған. Ябаға тұрған? Братан, сен походу ваши жерден бетмей. Аны бет бірәсе келсе... Ну, он так сарайден что сен ваши шаманы? Шытты! Сендер саған тұтып тұрасың. Вообще-то, xotin qizlar o'zlarining erlarini qo'llarida tuturga tiyиш. Roza, nima xotin qizlar? Butun so'zlarni seni yigit kishi ekaningni so'raydi. Bir jurnallar yozib kelgan ishtirishimda yozdi. Ko'z oldina keltirgan qizlar bir-birini yoritib jurlaytirgan jir. Uyinem belen barasın mayımmışım öterge yanlarımda kalırsın mayışı tutup dururga. Endi pasara qolib ketgancha boshlab yuboring. Ekemat Duvayn komandasi ketdi. Assalomu alaykum. Endi do'stlar, xayrli kechlar hammangizga da ikkinchi miyatdan boshlab ketamiz, chunki birinchisi yo'q. Ko'z oldina keltirgan Председатель Спецназ kinolari qaragandan so'ng Mana bunda chiqqanlari shogirga kelgan kishi turgan to'g'ri chiqadi. Kecha yuqoriga yotgan edim, yiqilib ketganman. Do'stlar, ko'z oldina keltirgansiz, yirik komandirovka ketira olindan xotini bilan suyasha. Так, значит, поэтому мен командировкаға, а мына бұл флакон мені сен har vaqtada еске tushirib turacaq. Bergar. Do'stlar, endi bilasiz, mart oylari o'tib ketdi. Yoz, muhabbat, mart mashilari. Bular kerak tugala, kelasi miniatyura, ko'z oldina keltirgansiz, atisi bilan malayi qo'yin suvuna baralar. Әти, кеттік енді қойын суына. Қауыл мұна көршінің мойшасын ғана тыныштандырып өтірек. Барам яныңа бүгін бола. Хей. Романтик екенсіз ба? Достар, көз алдына келтіріңіз. Ауылда романтика. Bir derste kıyarız kaldı bunda. Hazırki minyatürünü bebeysem zor şortlayacak вообще. Şunun kızım minyatürü. Şuna biz güldük. Көз алдына келтіріңіз, қоңыр малайы орыс әдебиетінен имтихан бері. Так, Мухтасипов, вы готовы? Готовы. Что у вас? Стихи. Пожалуйста. Разговоре, значит, дым зеленый. Алтын цепочка, ну не бетон. И днем, и ночью Ильгиз ученый. Какой еще Ильгиз? Ну, кота его так зовут Ильгиз. Все ходит посуды кругом. Направо пойдет. Жирное сердце думает. Налево молодец, но мне не ходит. Молодец. Там, короче, Фаилявый, Шавилявый, Денисовый, Рузалевый, ну там их много. Шабашки возвращаются. Там еще у них смотрящий есть, кличка-то Черный. Черномор. Наверное, не вникал. Там, короче, русалочка с одной ногой на ветках сидит, да? Ну, девчушка такая. Русалка. Наверное, не вникал. Потом там коттедж такой, коттедж. Так, Мухтасипов, все, 2. Как 2? Я же еще Снежную королеву вышел. Там девчонка одна, вот такие халжи. Так, все, пошли вон.
Dərti var idi, aptekalar yaban idi. Dostlar, devam edemiz, Kuzala getiririz. Avulda sıyır suyğandan soğuk tuğanları jıyılğa. Так, Рузан oğlum, молодец. Постоянно қойтасың, ердем әкеп тұрасың, артқы бұтын алырсың, яме. Инсаф олым, сен де бәрін көтір тұрған қойттым, алырға да қойттым, алғы бұты сенеке, артқы бұтыйды. Фенузе паңа, қойта алмадылар, ошақ алмайлар бетейді, конечно, жайы. Шылам бұт. Сева ма? Так та сен осы ерді қопқа білін қысы өтірмеген болсаң, оқама исан болған бұлар яны. Бағана құйрығынан да шығын қазарға, ба? Батбылың шәшәкләре Hazırgi minyatüra вообще қызық оларға дейеш. Уже. Достар, Kuzalla getiririz. Егет қыз құлын сұрарға бара, ләкин кез түні бойы түнгі клубта болған. О, иса соларға да келіп жеттіңіз ме? Біздің енді Фейруземіз ертән ертіп тұрып. Фейруза! Сыйырлар сауып қойған едейін де, еш пішмақларып жүріп, Фейруза деп. Барап келеш пішмақларыңды. Бейгірек оңған біз бол дейінім олай, мәктепті алтын медальға бітірді. Музыкал мәктепті Фейруза деп. Келелі мұнда. Бірақ өзі пішірген еш пішмақларына ауыз етіп алыңыз әлі. Фейруза деп. Тортауызды, потом по одной еще. Қыз тортамайсың, қан по одной еще біремейсің. Шәшәкләре Енді hürmetli dostlar, her bir yigitnin mandi situasiyada болғаны барды. Көз алдына келтіріңіз, егет әтесі білен серьезный сөз сөйлеші. Оğlum қая кеттің? Клубқа? Отыр әлі отыр, селяшасы бар. Отыр. Аллам, Аллам. Ускансың бит, ускансың. Мен бит сені шошып бұларда выпускнойдан алып келді. Мында не, мында сен. Оğlum, сенің достарың бар ма? Әйе? Ұшамасың оларға. Шанам? Ұшама! Ұшама! Бір күнге де ұшанма. Мен бір тапқыр ұшадым, бір күні тапқыр ұшандым. Телефонға смс келді, минус 90 сом. Все, ұшанмайын бұты. Оğlum, сенің қызың бар ма? Бар. Че, мутишь с ней, мутишь? Нормально? Клубқа аның білен барасыңдыр, е? Жоқ, менің саман, мен медаль теге айттым, жоқ. Қазір, мұны. Сен ведь анда КВМ қатнашасың, айма, прикалываешься, приколист в общем, айма? Әйе? Қара, мен әтейін сенің, Фәрит, әне Фәруза, а сен Иван. Иван. Сезасың ма, кім біздің приколист? Батбылың шәшәкләре Енді достар, оқырға да сәйтесіміз келі. Міне енді қолы рәйбей, онда ұрамға шығарсың. Міне, ұяққа қорейсың. Қолға кіресің. Достар, қондаққа кейсәгіз, көкей болса да қыздыры башаттырыңыз. Әкебет көмейін командасы, қолдардан, рахмет! Команданы сәхнәгә шақыратышкә уралыса Сосна авыл җирлегеннән Сос.на командасы. Рәхим итегез. Музыкальный конкурс. А кадрам любимых кинолент. Таташ язалма надо.
Біздің өтеймаған нәрсе бар? Менің ойлауымша, халық қаратқан кинолардан біраз жыр жырларға керек. Жоқ, олай ғана түгел. Жыр халықны боршыған актуаль мәселелерге бағышланған болуға тиіс. Біздің турыдағы һәм біздіңше болуға тиіс кірді. Бар мısın ондай жыр? Yok, lekin yazarız ana. Yazуын yazarбыз, тик нәрсе турында булыр жыр. Біздің турында исме? Biz Sosnavlı'na intikaylikleri hep kızı. Şırdağı ne bizning turuna başa. Mına bakamiz. Biz avul yigitleri şu qora sho'rni tonirovni bo'mirga o'tirib, qora dugonga qizlar yana ketdi. Deraza chiqqan. O'tirg'iza yarasa qarab turasiz. Chiq deraza. Kuzda qora kuzlik. Ovuzda oltin tupli tamaki. Men tortmayman. Yana. Ham biz boramiz. Video kızlar. Onda kızlar var. Tamam mı? Urman oltum bilen barmaylar. Bilebi, sizleri de şurada bizden yigitlerle tuğut gitti atrafına. Enem, sen özünde şaparkındağına erip durar ya mı? Yaki traktorunda? Traktör değilsin mi? Yaxşı ideye bil bu. Avulda intika yigit kim? Өзіне тракторы болған егет, бақша сулқаларға мы, пішен шаларға мы, барданға ялынып кіне. Әйдәңіз егіттер, шынапта, тракторшылар турында жыр yazıq әлі. Тоқтағызар, тоғаразар, егіттер. Менің бір boş уақытымда ilham келгенде жазып атқан шиғыр бар еді. Міне, тракторшылар турында. Бұшыны киге сорға бұла. Кім жырлай біле? Жырламыз әлі! Әйдә оқып мұ бұлса қорайды шында. Оқып қына болмай, конкурс ет, музыкальный. Біз музыкасын жибәріміз, сен оқы. Шиғырға музыка жибәреш оқып, реп бола бетінде ө. Әкімдер кебіріпні жыр түгіл демейді ола. Любой басында ақылы болған кәсәр. Егітлер, әйдәңіз мұнда дискуссия ұштырмы. Жырма түгілме онысын жюрилар һәм тамашашы хәл итә. Ә біз жырлапмы, оқыпмы булса да қарык. Uzun traktörda, bir karışa beşli, vakit durumundayım. Yürüyordur matinka, başta uyan nuri. Ayakta şişinka, yok şimdi avulda. Barırdı sırlarda, sına pala durma. Bakşa sukalarda, şilanı yürmeli. Yüreğim tüterek, benim bir traktör var. Sinanı türeli, eminim pete anı türeli. Bakımanda suka, umi götüreli. Yemi yırtıp ala, hem de patlap sala. Acına uzi termalak tavara. İnşa traktör avluna. Singe dönüş alına. Uğramdan uzak bana. Herkes kızırıp kalan. Min avul malayı, tam avulda yaşayım. Uzunlu traktörda, bir karışa beşli. Utarıp traktora, min uğramdan varam. Mina batışıda, kulum bulmak pala. Çekildi avulga, sabahı yalgından. Sona pala durma, düşenler şabarga. Şilanı yürmeli, şalımını tüterip. Minin bir traktör var, Sinan'ı türeli. Aminim pete kızıl kabinka. Taptırmanla bir şart, sünnetli kasıza. Düşenle uçağa, tam taratıp sala. Esin vakitleri, işi yarga pala. İnşa traktör avluna. Singe dönüş alına. Uğramdan
Үземнең тракторда бик тырышып эшлим. Авылда ни эш бар? Барсын эшләп барам, акчаны да шуңа. Мин бик көрәп алам, көз килде авылга. Яфракка коела, соңа кала күрмә. Бәрәңге базырга, шиләне бирмәле. Көрәгең күтәреп, минем бик трактор бар. Син аны күрәле. Ә минем пете-пете кызыл кабинка. Таптым аңа супер, навесной капота. Казый сабак сыти, һәм дә тезеп сала. Ә син машинәккә, тик шүпләргә кала. Пете-пете-пете-пете, иншәп трактор авылдан. Пете-пете-пете-пете, сингә эш алырдан. Пете-пете-пете-пете, урамнан узып бара. Пете-пете-пете-пете, бәргем кызынып кала. Bizning muzikal konkursning yig'ilishisi Sosna o'rni Pit traktor xo'jasi Feril abi. Feril abi, ham Pit traktor. Sizin baqshangizni tez orada suqalab, tirmalab, barang ko'tarib, barang bosib, baqshangizni shovib berasiz. Pishaligingizni shovib berasiz. Yuqori sifat ham arzon bayalar boradi Feril abidan. Telefon ekranlarda. To'xtatыңыз. Yeyse, quramda tursangiz, qo'l ko'tarib to'xtatыңız.